Ngorombe yongeye kumvikana mu karere ka Nyagatare, inkuru yababaje abantu benshi. Umugabo w'imyaka 60 y'amavuko ubwo yavaga muri gereza maze iminsi itarenze icyumweru hanze, yatemaguye umugore we ahita acika aburirwa irengero. Inkeragutabara yo mu mudugudu wa Rukiri, akagari ka Kabeza, umurenge wa Rwimiyaga, mu karere ka Nyagatare, wari umaze iminsi mike afunguwe, arakekwaho kwica umugore we amutemaguye akahita atoroka. Uyu mugabo ari mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, yari amaze igihe gito avuye muri gereza, aho yafunzwe imyaka 2 yose akurikiranweho icyaha cyo gusambanya cyangwa icyaha cyo gufata ku ngufu. Ni mu gihe uno mugabo yishe umugore wiwe, ariko sitwamenye icyo bimuteye cyangwa icyatumye yica umugore we muri rusange. Reka twongere tugaruke mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza, umuryango w'abantu 6 umaze iminsi 4 barara hanze kubera yuko inzu bakodesherezwaga n'umurenge bazisohowemo. Ubu basabwa kwihangana cyangwa basabwa kwigwanaho. Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu, umuryango w'abantu 6 b'imfubyi bamaze iminsi 4 barara hanze nyuma yuko basohowe mu nzu bakodesherezwaga n'umurenge. Kuri ubu bakaba basabwa kwirwanaho muri rusange, baraka ubufasha kugira ngo bano bantu barebe uburyo babona ubufasha. Yari icamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Hano makuru natworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Munyarwandakazi, niba bwo bwa mbere ugeze kwino YouTube channel ya Kidasamura Movie, nyaboneka ntugende udakoze subscribe. Nukora subscribe bizajya bigufasha kubona amakuru agezweho cyangwa amakuru mashya mu Rwanda. Ni mu gihe tugiye kurambura ano makuru mu buryo burambuwe. Iriya yari incamake narimbanyuriyemo kugira ngo mwumve uburyo ki inkuru iraba imeze. Inkeragutabara yo mu mudugudu wa Rukiri, akagari ka Kabeza, umurenge wa Rwimiyaga, mu karere ka Nyagatare, wari umaze iminsi mike afunguwe, arakekwaho kwica umugore we amutemaguye ahita atoroka aracika. Uyu mugabo wari uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, yari amaze igihe gito avuye muri gereza, aho yafunzwe imyaka 2 yose azira cyangwa akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana mutonya, akurikiranwaho icyaha cyo gusambanya no gufata abantu ku ngufu. Ni mu gihe uno mugabo yacitse cyangwa bamubuze aburiwe irengero. Ni mu gihe uno mugabo bakimushakisha kugira ngo akurikiranweho ibi byaha cyangwa aryozwe gukubita umugore we cyangwa kwica umugore we amutemaguye. Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu, umuryango w'abantu 6 b'imfubyi bamaze iminsi 4 barara hanze nyuma yuko basohowe mu nzu bakodesherezwaga n'umurenge. Ubu bakaba basabwa kwirwanaho. Ni mu gihe wafasha cyangwa ashaka gufasha ino miryango muri rusange, yaduhamagara kuri 0788 Ni mu gihe Kidasamura Movie ari ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye cyangwa ibyegeranyo bica kuri YouTube channel yacu. Ni mu gihe Kidasamura ireba ku nyungu z'abaturage, itareba ku nyungu ye bwite. Ni mu gihe Kidasamura rero uba yabagereyeyo akabazanira amakuru ashyushye cyangwa amakuru atari ivumbi. Ni mu gihe Kidasamura Movie ari hano ku bwanyu kugira ngo abakorere ibiganiro cyangwa abashimishe muri rusange. Banyarwandakazi, mukore subscribe kuno muyoboro wa YouTube channel ya Kidasamura Movie, nyaboneka kugira ngo amakuru cyangwa ibyegeranyo tuba twabateguriye mujye mubibona gatanu kuri kagenzi kako. Turagaruka mu karere ka Rusizi, aho umugore yakubise umugabo wiwe akamukura amenyo 3. Ni muri kimwe uyu mugore impamvu yakubise umugabo wiwe, yamufashe ari kumuca inyuma umugabo cyangwa umugabo akora ibyo akora gahunda. Ubwo umugore yamugoga hejuru, ntago umugabo yahungabanye cyangwa agira ikibazo, yakomeje yikubitira ku kidari, akomeza yibonera ku musubagege cyangwa yifatira ku musubagege. Mu gihe umugore yatuje akagenda agasubira inyuma neza arifunga arifora, arangije ajya mu rugo ategereza umugabo kataha. Ni mu gihe umugabo yanze gutaha bukeye bwaho, umugore asanga umugabo wiwe nanone yararanye n'ihabara rye.
ni mu gihe umugore muri rusange yafashe umwanzuro wo gukura umugabo wiwe amenyo. So muri rusange rero iyi nkuru naho ndaza kuyirambura kuri Kidasamura Movie mu masaha ya saa 12 za mu gitondo, ndaza kuba nyirambuye. Turagaruka mu karere ka Rwamagana aho umugabo yagwiriwe n'ikirombe akahita apfa, ndetse aba bantu bakomeje ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko, ugasanga nta bwirinzi bafite cyangwa ugasanga bakuyemo impfu nyinshi zitandukanye. Muri mama wigize gupfira mwa kino kirombe atwite cyangwa afite inda y'amezi agera mu 8, ni mu gihe inda yari imvutsi, ni mu gihe yagiye gushaka amaramuko, ariko yahise apfa asiga n'abandi bana nabo, ariko ubu ngubu hari abandi basigaye babitaho. Ni mu gihe Kidasamura Movie aya makuru yose iri buze kuyarambura saa 12 za mu gitondo. Murakoze cyane, muhaye ikaze ku nomero ya YouTube channel Kidasamura Movie. Imana ibahe ubuzima, amafaranga n'ibindi.